ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯣꯙꯥꯁꯦ ꯌꯣꯙꯥꯒꯤ ꯁꯤꯔꯤꯁꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯖꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯔꯤꯁꯤꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯁꯠꯀ ꯊꯥꯔꯗꯀꯁꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ What's up people? Johnny here again. I ngasi si mo ka MGT commercial gari da kalay ko Tata Motors ki commercial vehicles pam yon mo to adu ki showroom da lay commercial gari me amse मैं amna request am to bi lay ko adu ki matungin ai maning da lay me am commercial gari ngak ni si gi se am to review to jara ke adu ko yam nungai paw mana ko gi Manipur gi Naharol Singh thabak phangdo sing sin naw sing ko sigi commercial gari sing si amna irai lai mong da loan gi facility ju am na piri ko adu ko interest rate yam na handana ko document yam na sang de bi da du matang de sei detail oina hajar ke aduna musagi kaitare thau phang de bi silin naw sing wabi ro no gari le tabagi ko commercial gari me am sida maning da irai lai na dum loan down payment kitang pira ga lo ba ya ma le adu loi fo wi biro mo video se loi na phazana detail oina hapchar age adu like subscribe dang to biro mo ai hojin jarage videos Sigi MGT commercial MGT Motors ka Tata Motors kano gi se koi gi tidim line gi se sigi se yam irai live de me am su khamgira mani ISCKON temple ale re ko ISCKON ye opposite ne le se signboard sida saw na hitel to dik nong ta ba ge thok ya do na dum zoom to sin jara bani page de le re aduna ISCKON temple si le re se me do to le re dum si le re ni MGT Tata Motors an chaw dum thela bani ba ko aduga sigi se ma ko gi showroom du gari se commercial gari me am lay adagi moi masagi ambulance ka su lakse re ko hajik se aduna me am sei detail oina mo to sum hajara Right, I hope you enjoy. Ado gari sing se display to sing se si khak na te ko to model me am slay adu chan da bagi se de khar thambai wa ne ko ado sajik lai se commercial gari da gi intra da ko V30 si se lai re ado gi Tata S the gold ko ado moi masagi Magic Express da keno to ambulance gari oina moi masagi standard loi fitting to si su lai ko ado gi sigi siga masagi yuta Yodha da 4x4 da makal ani lei 4x4 da koi single cabin oiba maga aduga seda double cabin oiba maga lei ba sigi se lei ko double cabin oiba aduga koi sigi na mok 4x2 da sigi na 4x2 da 1700 hai ba sigi na 4x2 da su sida maga sim lei re aduga seda maga lei ko ada sigi details ai loina ba hajar ya amount loina review to chara ado मैं आपसे देखिए आना हो जा रहा है जैसे कि इंट्रा V30 से को V10 से लाइ अदो V10 से अजिक शोरूम द लाइते वो को अदो मैं मोरे तो बिनिंग ले रहा है V10 से तो यानी अदो V30 से सी नमो गाड़ी से सॉल्व हेले को अपग्रेड तो रहे गाड़ी मागी पेलोड के किलो नमो सॉल्व हेले से मानो यार मैं आपसे को अदो मैं हम कमर्शियल गाड़ी दी मेनू ने ये वीडियो में तंदा सी की मनिंग की पेलोड से क्या हम सॉल्व क्या हम पाई अदो मागी पेलोड ना क्या वेट क्या होएगी अदो मैं अंदर लोने भी ये वीडियो तो उन्हें वो को अदो गाड़ी नीचे सामान है से मागी technical specifications hana hajar ke baka sigi se 1.5 liter DI engine ni baka sigi se aduga 4 cylinder oiba ai mamang da pe laksage aduga magi maximum akogi power hai tare ka sigi se akogi horsepower da haira ga around 77 horsepower mu e aduga magi se makogi kano da technical specifications ta bada makoi se 52 kilowatt oy ko 4000 rpm da ka adu gasagi bhp da on thoda gadi around 77 bhp mu powerful adum oy amna adi 77 bhp commercial gari da pickup ta 77 bhp ha jidum phazana powerful oy re adi torque ta 140 newton meter ne gasagi 1800 tegina 3000 rpm bokki da ka adu magi sigi car kano sigi si commercial car vehicle sigi kogi
overall gross weight haitare gross weight is 2555 kg neba sigise aduga magi ingsa haijabdo payload se maximum the 1300 kg go bodum pubi ai si payload se ko adu magi build quality se hate bi yengbiram ko adagi magi wheelbase ko tire to tire gi profile se sigi tire to tire gi length se haitare ko sang se kyamna sange haibada akhigi 2450 mm ni aduga magi overall length se gari sigi overall length se sigi 4460 mm ne baka aduga akhigi sigi body se maningi body se sigi asang basina kamai to geda sigi body sigi sang base 8.8 feet ne baka sang se foot nipan ga inch nipan sang aduga pa isina foot manga ga 5.3 feet ne ba ko aduga magi turning radius magi gari sigi turning radius hai tar gadi sigi se 5.25 meter ne ba ko turning radius ya pete sa ram to jare di khang ro dong sigi di test up ya do mandre aduga magi spring se ko maningi mamangi spring ani ma gori si lift spring se ko ido geda mamang dana yeng si ko sigi si mamang da lift spring se lift mangani si yosi ko padana ubi bra si ko lift spring se mangani yosi aduga maningi dana nipane yosi ko aduna suspension di yamna smooth orani lift spring se ko ko yamna ko to hai tare aduga magi aduga tire size se 14 inch ni 185 14 no ko radial tire ngakani ko tube tire ni tubeless tube de maning chu mamang chu loina chamane tire se ko profile se aduga sigi intra sigi makoi commercial gi term da gradability hai ko gradability har ga di sai gari sina agamba ka bagi sang se ko hadi kya ngam bo ka ngam ge have my power yima tugina ko ye gari se 37% bo dum ka ngam me smaina ko incline se 37 angle percent do bodum ka ngam me aduna sigi gari se adum kai tare adum powerful oi hate load sing sai gi 1300 load ne hapsal ga ko adu ka bodum ngam me mai toraga ado hapet mapan gi exterior gi look ke dum hapet yeng amasi magi grill gi design ke setup to ri am ko Tata gi logo chok na hapchare magi V30 magi variant to sita hapchare intra magi model maming leire aduga headlight ki design me am ko normal halogen ni kena oi de ko aduga signal light se lechere chrome ni insert phajana yare aduga reflector light se sida swana yare reflector kitang kena di ko fit finish ti kitang wat lai ta si se reflector se ko that's why the fog light hapagi provision piri aduga horn se lechere manung da ko ni sile se adugi side profile da my mudguard adu da me am su yare ko adu interior hapet yeng si interior se point to ge adu ko aduga sida snorkel maning is my yare ko si se adu ising na thogda bagi num nungai ni si se adu adum kahtare usagi interior de commercial guy de basic adu moirani kesu yamna luxurious kesu oi adu ko kogi bottle holder am hapchare aduga kogi kui manual oi ko masagi window keno sa se manual oi re aduga lock hapchare si door open le the grab handle ma yogzare Tata gi badging yore all black interior oi mai se sit is adjustable oi ko adu si se sit se kana thaab so idi am kana paab so idi marak kini adu ni sile se ko aduga steering column se habdik si keno jam digital instrument ka they brought all digital oi ko aduga digital oi re aduga magi temperature le re adu clock le re adagi sida keno le re ko total kilometer le fuel efficiency le re battery ki power le re oil indicator le re adagi sida kehta thog indicator le re engine le re ko aduga sigi se sada cup holder ki ta to kogi sada ma yare ko lock thog sin ya sigi se aduga sigi sida kogi magi headlight ki adjustment ne sigi se adu sida mode ne sigi se ko adu sigi da kogi AC gi ko fan gi normal si blower or normal sigi se aduga magi
si ude kitang mamme na steering se pura basic ni kisu yaude horn ka mai yaure aduga dashboard se gear se position se yaure gear se gear manga ni se yaure se ka si light adu thala ki sai ngan ri kitang ko sai light musa ma di yaure aduga se da ko gi kelo yaudre mirror yaudre sigi se ka aduga sai da keno yam di yaw ki kaya tare storage miyam lay hay tare sida charger am yaw sigi sida ka USB charger am yaw re aduga sitse sigi se hakkat de ade mi home phamba chalani sigi se ka sigi ISCKON goal se petrol jo diesel jo ani mak lay ka aduga ani stelai ani mak se petrol ga kani ana petrol gi specs ta hajar ke sigi se petrol di around 30 horsepower ong lay ka adi 22 kilowatt oiba 4000 rpm da aduga horsepower oi choga around 30 horsepower ong lae aduga magi torque sina 55 newton meter oiba 3000 rpm da maximum da ka aduga magi maximum gradability ka sa ina haijaba da angam makabgi magi power se 30% bawo du ka banga me ka aduna fuel tank sina 26 liter ni so yaw se fuel tank se ka aduga magi suspension se tare ko suspension se aham front kisna parabolic lip spring hai sigi mamang yoi se ko sigi mamang suspension je sigi yoi se aduga maning kisna semi elliptical lip spring hai ko si maning apet uchara ke sigi yoi se ko aduga magi length sina overall length se gari sigi overall magi gari sigi overall length se 3800 meter ne aduga width sina 1500 ne ka aduga kano sina wheelbase na 2100 ka adu ne hajik lai se aduga cargo gi sigi cargo sigi dimension sina sang se 7.2 feet ni aduga kano sina magi width sina 4.9 feet ne ka aduga spare tire mani dus mane yogare ikom kom na mi ore ka aduga magi turning radius se minimum turning radius se 4300 meter oiba aduga payload se magi si payload se quite important way 750 kg bo yai ko sigi sa sigi payload se aduga ama sina 1300 ne payload to do sigi 750 kg bo yai aduga patent manung do sa pet uchara ke sisu snorkel yawi maning da ko adu basic adum moirani manung gi sisu ko ke bo adum entertainment ke bo yaw ke hapsan gi di dum yai provision loina piri ko aduga still loina bole sisu dum digital instrument ni size 6 ni gear mari hoy ka 1 2 3 4 ka aduga magi ke tools me adura sigi maninga loina bo yaw jare sile aduga sigi am interesting mo maga haijar ke sigi siko sigi si uchara ke ko magic express ambulance ni ko moi masagi ambulance ni haitare ko adu patient transport ambulance moi ke loina tharaga ke loina yaw sigi se customize to wo dia ko isagi apam ke no gi matungina customize to ye adu sigi mo ko ise ke no gi dum lecture bani tata motors gi dum yaw gi lecture bani ko basic amenities haitare manung da ko gi bed yaw jare adu ga gi attendant gi ke sit ke lo jare patient party gi sit yaw jare gi seida gi fire extinguisher yaw jare adu se manung da oxygen ke adu da magi tools ke me am do dum boino hapaka ne adu basic me am do ko adu gi dum extra la ni ke ko first aid ki ke to me am do ko adu si me am se loina ba customize loi to bu ya adu basic to di dum moi masana loina bu yaro pizara ni si se adu si ambulance le magic ni sigi ka sigi ga is ne ko le so do su fongo wa pet pale ko sigi su to ya ni ko adu ga gari ki tang chokol da ko gi sigi yodha gi series se si le ko gari se jige ngo mayam nucha ra kado si gari mari sini gari mari sida gari anima first ka third ka si gari samanare aduga sexy sisiga muka gari se manare ko manare hai budi cabin crew hai ba si na ko ani su baise adu ucha hajar aga adu technical specification ni sab mane ko ani ja technical specifications da ai kitang hajar ke makoi se 2.2 liter DI engine ni ko diesel ni aduga makoi se
horse power da khoi gi competition atopada gari leiba myam se ko sigi Tata gi sina khwai gi wang ya hayo ko moi sina claim to da 100 horsepower oi sigi se 100 horsepower ai se commercial gari de dum wang e phasana ko aduna sigi keno se 4x4 gi crew cabin se sigi se khoi gi Manipur gi ching gi lam da yamna pamna ba gari mo oi sigi se hadi maning de cabin yo ba tare ko sigi se maning mang ani mang no yo ba tare ko adu sigi se yamna khoi Manipur gi ching gi lam da yamna chana ba adu oi tare sigi gari se ko 4x4 ni sigi sina aduga sigi steda sigi siga samane ko sina mo Kevin yaw do ba tare sigi na ko samane aduga magi torque 250 newton meter ni apri maximum 2500 rpm da aduga fuel capacity je 45 liter ni sigi gari sigi ko aduga power steering ore adige magi suspension da semi elliptical lip spring oi ko 6 pin oi ko spring oi sigi se mamang si aduga maning gi sina lip spring ga shock absorber ga ani ma gaw tare ko sigi gari se silai maning gi da aduga maning gi se drum brake ni ko aduga mamang gi se disc brake mamang na disc brake oi ko disc se u hangre stagi aduga magi tire profile se 215 by 16 ne ko 16 inch ni rim size su aduga magi external load se hana hajara ke sigi yoda 1700 se sigi load se hana hajara ke ko sigi se sang se 8.7 feet ni sang se aduga apak se 6 feet ne ko aduga magi maximum payload haitare payload se 1700 kg hobodum ya sigi se aduga sigi yoda cabin crew se si crew cabin hai sorry crew cabin gi magi sigi maning gi load se sigi sina keno ne 6.2 feet oi ko asang se aduga apak se 6 feet oi aduga magi maximum load se ko payload se 1850 oi sigi sina ko sigi gari sing se magi कहता रे वारंटी है तारे का दो वारंटी से सही होम की वारंटी लेगनी और 3 लाख किलोमीटर बाबा तो मागी वारंटी लेगने बुका ड्राइव लाइन दा अदुगा मागी केनो है तारे ngसागी ग्रेडेबिलिटी ngसागी हिल क्लाइम तो बगी परसेंटेज से 40% बोदम याय सिगी ओके हापेट संगा ga बगी सि मनुंगी दा का सिगी क्रू केबिन जान अब यिंग सि power steering actually is the RMM se aduga all black interior ka aduga sigisna analog digital instrument cluster is the RMM se maya gisna digital over ka aduga magi the RMM se ka gi analog ta 180 km/h yauri aduga sigi fuel indicator yauri temperature yauri loina bak sunaba lo yauri ko mode ke loina yauri ko sigisa 31 32 aduga total kilometer ke loina yauri adu gear manga ne si yauri se aduga 4x4 gi gear duna silai ka aduga sigisna crew cabin ha ko maning da su sit adum yauri sigise adu yam kana leg space ke su lai roi ke no diga sagi sigi maning da keno yauri pani na ko compromise dun ka tor kan edu leg space dum lai dilai pasana mi dum haram tung modum chalani sigise ko silai re aduga songi sina mo keno yaudaba ko cabin maning de yaudaba ko sisle sisle basic ni ke su jam kana fancy keno amte yauroi ko sile hoji khoi gi MGT motor Tata Motors ki ne lejari ba khoi ngasi gi gari sing yoda S Gold amasung intra haiba gari sing asi khoi loan gi matang da finance ki matang da kai khadang mai phang da thamjage kana gumba any customer na lo lobada yam line khoi MGT Motors na haibidi khoi dealers na akhoi loan yam line customer de pijai Tata Motor Finance ki through de khoi gi Tata Motors ki sai home finance lejari hariba finance de ki khoi Tata Motor Finance Limited na yamna line pijai aduga loan to matam da khoi gi document changiba se chang asi khoi gi driving license hamada
ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड पाइब ओइबिगदबने इसागी पैन कार्ड आधार कार्ड अदुगा बैंक अकाउंट की लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट हम हापिरगा चेक मना मंगा अदुगा फोटो पासपोर्ट अममम संगनी हाइबसिना टाटा मोटर फाइनेंस ना लोन पिजबगी प्रोसेस नि guarantor thuidopa guarantor sang de khoi SCB cargo pickup tadi guarantor leijadi but tawdubu akhoi ngasagi bank digi logi hai taragadi magi bank statement do khra strong oiba ma sangi or natragana khoi gi masagi hana gari leibiba samna bada existing customer haija tare adugumba masagi gari ma leibiba DI oigera hana gi any gari leibu leiramagadi aduitadi yamna naina su thokani gari lo lobu matamda अदुदसु मागी कोई लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट में यौबिगनी पैन कार्ड आधार कार्ड हापिरनी अदुगा कोई युमगी कोई इलेक्ट्रिक की बिल की प्रीपेड की कोई रिचार्ज तौगिबगी अदुगुम्बा रिसिप्ट अमगा हापिरगा चेक मना कैंसलेशन अमा संगनी फोटो पासपोर्ट अनिगा लोरे मसी खक्तनी हुजिकी बैंक दिगी फाइनेंस तौबिरिबसिना डिलीवरी तौबसे बैंक द प्रोसेस तौबा टाटा मोटर फाइनेंस तौबददी सेंग हाइजर मतमदा टाटा मोटर फाइनेंस ददी अखोगी इसाना ngasi complete oibiba ta gadi within 2 days 3 days da akhoi approval lakane aduga 4 days 5 days da akhoi deliver tawba yai tawbadabu bank do oregana bank gi magi procedure makhal lai procedure se magi che chang do complete oita gadi bank su dum within 4 to 5 days ki mungda dum akhoi approve tawi haijatare home finance lai jabane ta gi di sidagi lo lo basen hena khoi pi aduga magi interest rate se hojik oigena si ubiriba akhoi yoda hariba pickup series se sidai sida लौबी मतमदा सही मंगाबो मैक्सिमम लोन लौबी है अदुगा सही मंगा से लौबो मतमदा मंगोन द पीरिबा इंटरेस्ट से 5.99 पर एनम सही द लुपा मंगा का पैसा मौद्राम पन हाइबसिदी समनाबदा कोइगी थादा पाथोगदी मखा यौद्रे हाइजरिबा अदुना सही मंगाबो माना लो लौबी है अदुगा मिनिमम डाउन पेमेंट दा हजकी हाइरिबा गाड़ी सिगी ओइनादी अखोगी लुपा लाख अहुम बोबा कोइगी तंपाकी एरिया हाइजतारे को सिदादी दुम 3 लाख पुदा तौबदा प्रोसेस के सुकाइबा लेति ओके सिगिसना मुक अखोगी गाड़ी सुंबा कनोगुम्बा को हजकी इंट्रा गुम्बा अदगी मेगा एक्सेल योदा गुम्बा अदुमबगी सर्विसिंग सेंटर ओइदुने सिगिसना अदगी रिसेप्शन सुम लेरे अदगी एडमिनिस्ट्रेशन लेरे अदगी सिलाई म्याम से को सिगिसना सर्विसिंग आक्तने अदम अखोगी कनोगी प्रोटोकॉल म्याम दको सिगी सर्विसिंग तौगी प्रोटोकॉल म्याम से लोइना उथियला थामे सिगिसे और सिगी से मनुंग लेरे को अदुगो मखोगी से बे से निपान निपान ले को अदुना त्रा त्रुक ले हजि चलोइना बक फुल्ली पैक ने दिले से आदि का टाटा गाड़ी हाइ सिदबो फजना थोंना रे दना को अदुना सर्विसिंग इस मै सॉल्व दो या दवाई तारे अदुना सिले म्याम सिले सर्विसिंग या कने को गाड़ी से अमुक्ता तरा गा तरुक थोजल लगा अदुम सेम यारे हाइतारे अदुगो सि कक्तन ति असोना कन सोरो वांग दसु चावना दुम ले को सि जे सर्विसिंग सेंटर नि याम फजना याम चावना लेरे को दिले म्याम सिगिसना मो का कोई गाड़ी चौबो सिंगी हाइतारे को अदुम सोना कन जिदम चावना लेरे ले तो सर्विसिंग सेंटर नि अदुगो सिना सिसु मोक स्मॉल व्हीकल की का सोना कन चंद्रकान सोंदु सुलुम ले सिसु बे अम्मा अनि अहुम मरी मंगा तरुक ले को सले तो तरुक तरुक ट्राइन तो ले मो सर्विसिंग कन तौरिस देसु गाड़ी की पैसेंजर गाड़ी में हम दे के में आंदो से लोइना बगले अदमो की बिल्डिंग मेन बिल्डिंग न सले सुम राउंड सुम चसर के को अदगी सोम सिनमो एक्सीडेंट तौरको गाड़ी में हम रिपेयरिंग तौबगिने को अद गाड़ी को मखरा खिदना मखरा फिबम सोको गाड़ी में आमाय तारे अदम याम रिपेयर तौबगिने गाड़ी चौबो सिम यावरी रिपेयर तौबो को अदगी सिगी DI का सेम देम पूरा इंजन का लोई थांगदरगा नौ नौ मागी चेसी का बॉडी का लोई सौरी सिलाई में ले अदगी स्वाइस दो अलाइनमेंट तौबगिने को व्हील अलाइनमेंट तौबगिने सिलाई अदगी सोम किसनमो वाशिंग तौबमने को लोइना लोइरकांदा वाशिंग तौबमने अदो जि कना नोंग जो हाइदरी सातिन दुपगा रिव्यू तौजरी कना मैम को अदगी सिगी बेसिना मो गाड़ी अचौबगी ट्रक की सर्विसिंग हाइदर सिलाई सिनमो से सर्विस पार्ट के मोई मनुंग की रिसेप्शन के मनुंग लेरे अदगा सिलाई मैम
Sina gari achawbagi servicing ngakani silai myam silai gari achawbagi ko yam chawna lai gari ai khanda gari 10 30 ki dum challe sigi hole se pulap sila spare part mafam ni gari achawbagi ko spare part ngantani sino lagi sida sisi office le staff myam ko reception ke loinam le re adagi customer gi waiting room se le re adu general manager gi room le re sila ko adu ko si building ki manung da adu myam aina gasi commercial gi gari gi namjar ai se kari gi no hara gandi khoi gi manipur da adu thabak phang da bai chini naw myam le adu kari to doi no khang da bai chini naw myam le ka aduna sigi gari si MGT Motors na ira laina khoi gi loan gi matang de so ji myam tabire ko aduna ira laina document yang kan sang de bida dum within 5 days the document lo sure gadi adum gari no ma dum lo bu yare aduna nongalaga dum pesa tam yare haitare ko habdi akhoi manipur da ji ising yam na wari ka isi drinking water ji yam wari aduga sigum gari si commercial gari si da khoi ising khoi sintex kap sa laga gari pu am sa nei duna ko adumaina dum pesa tam sum yai hajigi ising 500 liter da kya piri hajik se around 200 250 300 loi pinare duna ko aduna dum nong da trip ahum mari chat da dum magi kaya haitare yum mama pu bogi income du de dum ira laina dum lakpa ngam me haitare ko aduga ngasagi khoi construction gi site ta adagi khoi check lengoi khonba myam ama tawri adagi khoi kaitare FMCG gi khoi food products myam puba adagi khoi delivery chatpa myam am tawri ko aduna gari myam se sumaina kaitare khoi ichi no inkhalak li bichini no singna sumaina paisa ta biling ba leiragadi Tata Motors MGT Motors tam to lakyo commercial gi gari gi da ko khoi gi ISCKON gi he opposite da amdang tana biu somna kya bo loan gi down payment kya bo pibo kam pigedo no copy gedo no have no minimum interest rate ta ira line adum gari si lobby raga approve put or aga di gari si within 5 days adum isa da adum gari delivery to rani adu ko no alaga dum 60 dumi tarung isu du da gi dum pesa tan ba ho dum yare ko aduna MGT Motors na su khogi inkhalak liba thabak phang da narol sing da su opportunity ma pibiri ko aduna si opportunity se mangan biganu lakpiro MGT Motors ai contact number ke kilo no hapse rakhe ado nasi gi video se losin jarage me am nungai birama ga di commenta ado like subscribe to biramo me am share to biramo ado na khoi manipur gi unemployment gi issues lai me am se khara makai do isu ko ngam ring mina se ko ado na me am losin jarage video se matung da so ai nuwa nuwa blog me am hapse rakhe ado nasi gi bye bye